Nuer malakal yang wekana diala kontin barwanya lingwa seme ka Nuer TV. Bana jaling jo mashallah ta kwerdanan kaf Greater Penal koang shorale. Bukon mandana chalat gwa seme te ka jo mcha kwen mugoro de jaling kani diala kontin nakajen ode lerde kan kaling. Kan kono nyam anda mandu ni chankos nyak. Bana mandan lero de rei wich ka penal ka malakal bana jaling te ka jo mishalat gwasame mugorno benwa yakel an walle shanga jandangro yidung wan ka pay baro ron kina dangro wide jandangro wide diech bukon jo ndana lero de gwasame bana jaling kel ngai kono te ka tungwan long to lat ka rodien to goro de ling ka Greater Penal state rema ngai kono kor tungwan tegatin ki te ka cheng tungwan to lat ka rodien re wechen winemi bukon jo dana chalat gwasame bana jaling kel ngo Greater Penal agwad mi macha ap kori million wertin ki cha kor cha janang tin kume kirmi yadit bana madan lero de gwasame bana jaling eno ka jan lermani Ken kono nyam tije jeno jinder channel de je support de subscribe kade notification bell de je twain comment ke ler mi ci bare da sho mala shu begeji gwasan dan en pile rich bu kon jo me ban je link do badan en charge non kaje ka Greater Penal gwada dan right ke kwang shora le ban madan shora la tin ban je link kwang shora le te ke jo mi chalat gwasame Chenetin content tere wish kamalakal kan ne diala content gwanati goal ne diala content la Greater Penal state chaga jogono de yen right ko gori no bananye de yen pal ala Greater Penal ngai kono ne tin waratin titatin kate jang betegatin ka jondan ko kon lingwasame Akan konwotin kone kan kaladano take misinformation to topke. Kwang shora le kan Johnson ulun kan chaka kamo bigan wari bigan kan nakshada mangai kone. Kani tin kon lat ken go edna kana I kan shika thuɔ kani gor kano demandan en lat kene kan jen dana deling. Bana jo dan lat kan gwasam kon ling gwasame. The governor of Penal has urged residents to refrain from spreading misinformation and false hope, warning that such actions are fueling conflict in the state. Jene karwain diala continue ka Penal jene tandian dial ka kashni jene shika thuɔ tega jo mi chalat gwasme rajatin mi chana tega choltin en wana mone jen gwadan en top be jo tin ki lara jen go china chicken misinformation chicken de top ki jo mi shajen andana le ro de re wichin winami ka de yen gwasme gwadan rajatin jen cha jo re shejitup jen te ka kind ngwanda lat ken tam te jak wi ko ba dak wich malakal The state official said misinformation led to the eruption of violence in Nasser County, which resulted in the unaliving of an SSPDF commander and several soldiers. Janata yedane sha misinformation chai tup ke jere which kam ka Nasser jene dane liuka na ka che deini wan chaka na ka jo dane chalat. Jentin kon telat karode jene ke liu misinformation ketin kon la tup ke tin cha jo na cha gorno ba jelin ke sha tok cha jablat jene jen do badana liu na kaja chana kelmenen gwase dan me nyi na kan Nasser ngai kon te charoden lat gwade nyi natin community akane te kon te shol kume kirme yadi deno wone te kon te rewich netin kon tin la SSPDF la South Sudan People Defense Force me shi ga shoot cha jawden cha jalok in a state ci kirma yadit ci ko ne Johnson lu ngana kwang shorale Johnson lu cha ko ne Ramadan en cap men cap match alo be Penal be disarm kelu be ngene dial special ngene nuare be me ken dial ba cap jen do be dan e cha kwanya ngai kon me dan show the lot right all of us ngai kon cha ka kwanya lo e wa de ken dine de tentere wi kan nas de ken ko ger shugo jal ke ba burti dit ci kon ganen ba benyen aware ba burti kon tete atagaten la gwelek force ne Johnson ulun te bishop for state ke dini SSPDF en bo me dana isha kam ke kirma yadit awo ba mej ba ko kep ka Nasser instead of dong de kirma yadit dare jowe dana isha tub dare jalat ki dare jalaslet ko do be dana isha lat ke jengo ade kume mala kume kirma yadit
dere de jen chwal ke national force dere jen nongre wich instead chikir che jalok chelogo no ba mishir kana mo be jalat ajen duo be dan kuyen le nen geje en wo bi korba tuok ko odi chikir che odore dan e shangun ke tieje shangun netin kontila nuori atila civilian en o jen nong ne national army ke nong ne unified force kene ko de bere wi kana ser instead chikala no cha unified force cha de nangre wich and winami tene ka tan nuor batraje no hale ngai kene dio no tem shall unified force ji wich gwe ke no kene de kwingwa ajen do be dan e shu rachu to ko jenono ko ken kin yadi kan ngulat ken gurno jen ba mal be jeno ngala jen instead bel kene den kontila civilian chet ken nuor wayame ke jeshan bor chwaga chubel enono anta yeda ne sha nonga de shi tamugo ka kor me chi kor me che tok chi konen cha kwang shora le kwang shol ra le cha yu kwanya lo jaramandan en be la governor che jik lora bang governor kam ge kwang shora le ko benwer be kanek full stop shanen ba shalet che work out ko shenwer ya na la tok governorship cha to bang cha Johnson cha kwanya la Ramadan en bi disamen be carried out cha Johnson cha kwang shora le cha kwanya la Ramadan en bi la kwer ko ba bel ba kul kam nga ba kul kam nuere ko ba la no Ramadan ne kien nga e kwang run mi wa na no kim yadi chanuer cha ganak bana jogno Ramadan la kwer men jelde ke tede en nuer so e kwang top ngo top order diala no bana bikiliu nuare right now ka jolin kono gwasme ejene kai ke kaini eno ite ga tan wante lat ka rodien ka chiro dien le te ka kelmi chalat gwasme ka kwi misinformation a chala do wonene ejene gwase dane che jen ajen chawo jal te ka kanti mi chawo jalten chawo ka wa shiluk area mi chawo chalat nugo wa wen winemi ko gor jeno de malakal kanti de jenan ka wa ajena mani ajene ya kachi toktele kan kuma kan right no ite ke kanti mi de wuch re wi ka malakal de nang ka waw kanti ajena mo information me karong kana wa kalode ya jomo shajalat ajena man chalat ajene misinformation me jena ngane den konti la jikuma kada chokulo ka ne dial ajena malakal town is the seat of the state government and malakal county kana jenna malakal town ajana shaga de dag de tekel ajana makeli ajana kaitela thong muten so man chalat ajani information michirong ajana shi thok ka jawdana chalat gwasmene so muku ko rai ko en kwer ndanan ke malakal le governor eno jen diere push kaneka kwang shora le she dier right now nat kan ne konta nasar ke liu taram ditin nuere tamakane akan te ka lok dongo ka lok dong gwasa dan en kwa ga gorno ba ga lokten kategre shu kamidi dio je ngai kon diala a chon mi di te ga tanona chi chon matot ko jin chine gu shiga nak shiga joj so angom ngod jor evident den gor kenamo ano bala no chana ta ka ju ke chanwer sha kanak manwer jok cha ga lok jok kuma den kir kana nwer ga tin kontin ko le use tentam use kwang chorale ko benwer ka bakanak so ti ka te joj chana jenen mandan le rode ne dial tam murai kon tel rami mo de ko larno metere wi kanas raina murai kon ko ne dial shi wo ko ba ko lok china ko lok dong ko te ke kam jidin mi pailep so kwang shora le she dier kaneke ka jenete ke misinformation to kwa spread ano te dial ko te lada shi ka to riwden dial ka kas ni ten kon lade ano banaren gang kwermi jin kwer chine go shiga dak ko le shingdi tam gol dan teten kana netin ko kene kontin tin ku chongo jekel la toja anina go kange jeno te ka gan mana da mana ti che jochre wich ka chenak for how long kaje ano bin ran bi pretend no jin kwermo go ka che jin kwermo go min nang ne ka so tilat ken ka shika chung ka shiga te go so kwa dangro de ti ken ke deni te shaka mo bigun wer biken kanak agenda dien o biken wer biken kanak tela ka agenda do dien ngai kon madana le ro den tama ka fangak ti tin wan tikitin
shi kon nen tin long dia waje cha kon de le jogo no ngum le rode fan gak rek jatin ka nga te ke don tam ke jan li ha me ka fan gak ka ken gar dangro chire me ngai kona so titi ke de kona ngaje no kume selbe ke ma yadit chen nuar shakanok chen nuar shakanok gorje nuar o be ka jo chire me cha jo already mene so ramalar no eteke misinformation ma kwa nang jakana na mane ka jam mo point je ramadana jeng ni jen ano nakane ko is not misinformation me gor ke peace ano ba je la do la lar ke mila tok bado bana nak lora banke wa shwarach ma che define no jin good leader a jin bad leader ko gor je no de na de ga shenga gwa ma you act like somebody normal chibu aglo somebody mo ajira mi mo ku le let chit ko ajira mi chwer no mo goro cha nying cha ga bangach kweleng wak so that's not how things should be done te dial de ke yek lat out de man jek de ngaji no ngum jek chetama malakal na tin yes shenkene de shenkana gwa ka jano chane de konen daga fan gak ke bo kene syang kene kon ta nasir te bo kene syang kuna ro den la barre dor ken changa ne tel ne ri pur so kwa dang rawde ti kwanya ke ko bi ken wer bi ken kanak ajan jowdana gore de nyaga yekel ana gore jin bi Nuer Online TV ke Nuer TV channel bi chonga jekel en biata kamal